saa cia vilingi wa mauvo. Saa isu cia vilingi wa mauvo ni mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo ni na wikwatu kana watinda nesa na kiwiyo chaku kiende nesa kuvikia vau umundi twi wa kwambiriria matuko ni 17 mwezi wa keli mwaka wa 2025 ni vilingi wa mauvo kuma ikonyoni inyasya ndi muno vailembetani itu ya ukamba yeneto rasas kitokwa nzomona ke ulokwalula mauvo akwanzia ya meko ni teri mwende na oyutwambe kuona amwe kati wala tumanengete uitu ala tukumbanesye ne vamwe na mwene kivila wangwatanio ya alimu mazukulu cia musingi Johnson Nzioka kutiwa ni thayo mbangani ya lelu. Serikali ya Masaku kwambia seso ya kuosanya mawoni ma NND yolwa budget ya 2025-2026. Musomi Profesa Nzioki kwenda NND Masakuaya atongo imatonya kukitia otongo imuseo. Na alimu kuya mwingi kauntini ya Kitui kusomethia ciana vata wako sovea mang'oi. vilingi wa mauvo. Kalibu yu ni umanyithie tunena ni kwesela ile 3-9-1-5 na ambayo tumani makuviva tendevi watu mautumani vau ambea na ndeto Mutongo TV na indi ndeni wa mitandao yitu ya meku mukanilie yonde mauvo o ingi makwate imwe kwa imwe kwesela mutandao ni wa Facebook Mutongo TV, mutandao ni wa YouTube Mutongo TV, Stock FM official na mutandao ni wa TikTok Mutongo TV. Tuambie alimu ni makwate aniana ndeni makumeta kumanwa na kikuo cha ula mwene kivila wa alimu anene ma skulu cia musingi kana Kepsha na mwalimu monene skulu ni wa musingi wa Donholm Johnson Nzioka atiwe ni thayo kwesela mbanga ni nthoku ya lelu kisioni cha Athi River County ni ya Masaku. Lelu ni monene wa Ilovi kuthi Mombasa vala mwi wake uende kusove wa nyumbani ya aku ya Lee County ni ya Ilovi. Beni Mwaka nilivota witu kuma Nairobi. Dhinima ni ande ya kwi umundi kumeta kikuchola mwene kivila wa alimu anene maskulu cia musingi va Kenya Kepsha Johnson Nzioka na atiwe ni thayo wa chuma mawiyo ni kwisila mpanga thuku ya lelu itino angale yake kukongana na trailer Athi River. Lelu ni munene wa kuma va musini Ilovi kuthi Mombasa. Utumanine wake wokia kisio President William Ruto ni wa mweta Nzioka ta musomi uneyumetie kukitia mwiano wa alimu nthinima vamwena kuikithia kisomo kithianu cha amathiwa. Nikiku kila kietio kuna munene kwa alimu nthinima chama cha kutia vatama alimu cha NAT kwisila kwa mui munene wa kinandu wa chama ki James Muondiku ni cha mweta Nzioka ta mutongoi no kumba munene kukitia vatama alimu mwiano wa kisomo cha CBC na maundu maalimu vamwena mwiana wa kisomo skulune isi ya musingi. Nina cheva kinene nundu wa kwithwa ithi ta alimu ma Kenya nitwaisye umwe witu ula unai chairman wa chama cha Kepsha ningumya pole si mwana cha chama cha NAT cha kutetea alimu kwithwa Nzioka umwe katika members maitu manati na ingi umwe katika kutukwatia kilioni cha NAT ila uku deal na aungami masukulu na umwe katika andwala methitwe me au na me oi na andwala methitwe makwatite walimu mbau muno ibindani tayi ya mfumo wa kisomo cha CBC. Ndiku heweto kumba wanzi kwa vamwena utongoi wake maunduni ma kisomo ni kindu kitesa uvutika wala watha na NAT ni kukwatiania na alimu anene na ene iyanda halange kumbanya cha thikisio cha mathiko. Nzioka numwi wandwala matikola katika history ya kisomo cha Kenya nundu mundu umwe kana debater musio wa maundu ma kisomo na ingi mwi wa muwo museo ni asia
ningunengane pole kwa family ya Nzioka, ningunengane pole kwa ma head teachers kana ungamima skulu onde mandhi yitu ya Kenya, ningunengane pole kwa alimu onde ma Kenya onasia ni kwithiwa Nzioka contributor munene wa maundu ma walimu ni asia nitukwitha twimwi ibindane ye yakione ibindane ya kumbania akuma agwa kwake ngai na mwiye basio bala wenyubiye. Nacho chama cha kutetea vatama alimu ma school cia secondary cha kupet kwisila utumani ula wandikitwe ni mwandiki munene mukwatanithia chamani ki Paul Maingi ni chamweta mwalimu Nzioka ta munyanya na mutongoi yumetie vanene kuikithia mithukumile alimu anene mwavulini wa Kepsha ni aila vamwe na kulungala kwa kisomo cha musingi ambiiche na skulu wake wa Donholm. Nzioka nola umete masi mwala nwakathi wa munone muyumbe wa Kisioki engineer Vincent Musyoka Kawaya ula waweta sekta ya kisomo ni ya chavanene mwalimu umete kuikithia kisomo cha musingi kiina Sioka itinona vanini. Nzioka is my constituent kanani voter wa kwa kuma kisioni cha mwala masi na nienda kuosa mwanyo ninengane pole sia mwanya mono kwa family ya Nzioka ni mwe mose bina undu ni undu sudden na very untimely tite ku expect here because Nzioka was of good health na this news heartbreaking especially kwa family kumanakana Nzioka is no more. Kawaya hingino aweta alimu mamwala mena kimeto kinge na valoa nengana ngethi Siokia kisio kwa musi na alimu onde na kukulia vedhuwe na ngwatanio ya kumunenga Nzioka chathi kisio cha mathikom. And I have seen the discussions and the sadness across different social media platforms, especially ngwatanio yitu ya alimu tatwithwa na platform tunena nasia alimu yitu ni makonekie muno ni kikucha Nzioka nundu Nzioka represents hope ya mundu wanzite from very very humble beginnings and he perfected his career. He had a distinguished career in education na ambata ranks ya leadership ya alimu right from the bottom kubikia kwithwa national leader wa ngwatanio ya alimu ya Kepsha. Usunu nundu wa ni an admiration ya how he has really made an effort katika career yake na ku affect lives of so many people along the way. Vilingo wa mauvoku mavaka untini lovi nye nito Benjamin na mwaka Gethi cia ukia kisio kuma Mutongo TV kwa musi wake Nzioka. Tusonge nambe muyumbe wa Kaiti Joshua Kemilu ni wa mwenda Mutongo wa ODM Raila Odinga asiokethia va Kenya itina wa kusindwa kwa nini wa mwene kivila wa ngwatanio ya nthi cia ilembeta ya Avilika AUC oselaini wa kutetea mwene nthi indi tikulikana na serikali undu wekie kabindani kala muika wa Gen Z watu waisi maandamano ma kuleana na maudhuku amwe ma serikali ya Kenya Kwanza. Kemilu anena kabindani ka kunengane forms ya basari kuya yuwani kilioni mbunge kiu cha Kaiti Caleb Chalo ni wavika kuona atombanisia Elibot. Milo akenena na ndikimama ovoti na wenseso ya kwa forms ya basari kuya yuwani kilioni mbunge cha Kaiti mbene wakulia alimu anene mama skulu kwamba kutesia kutuma siana mesine kuondoa fees kuingi yake mianda serikali kukatiangia kwa dhikilo vya siama skulu nongi kisomo kikatamba ike. Twibatu inenga nembasari na otondo nika nithioka Kaiti yonde ndanienda pa polling station kakoma na nando makwa makarebya mathina mo ngamanya kila maende sie nika no windie kwanza yemeka nengi itwa matethesia na ndacia kana nithiukire nithaneta kosa projects la cia kisio kula kwina mathina na ndacia kwina thina mwingi andu maitu ningu mukulia tumeanisie nika namba nenga na ina tabisia ma principal Mike Ambolo njasiana twambo manenga bursaries na ndikule serikali katie mbesa nika na andu a withe ni maende na kusoma ndu kwina thina mingi sana. Ni wasa mwano su na kumwena dongo ya chama cha ODM na olona asindi wendeni wonivani wa mwene kivila wanzama elembeta ya Afrika
usakwani ulona atawiwe kuya Addis Ababa Ethiopia Raila Amolo Odinga asioke Kenya na kutetea mwene nthi indite kulikana na serikali na kulwa ne maslahi ma mwene nthi wa kawaida mwamulika nyondo wake lile mwika wa Gen Z na kulika serikalini ivinda yola mwika uandamana mwaka muvituku na indi kila tutabya Raila nundu mandani nthi tumia asiopo ba Kenya na yuka oenyonyetie kana withi twatetheanisia tuicio tronotethia Kenya ni kwitha Gen Z na ukitie muno na sietha na kiyo kingi na bandu ba kuona solution ya Gen Z kila sikwenda tuona serikali na join serikali ni kana windie ni wabo cia mwaki twenda kwasia kana bandu ba cia mwaki wa kulika serikali ni ana ile kuungama na kutetea Kenya ku okay ni kana withi wande kutetea na Kenya na itumia ni pole kuondu wa ubaluka na ende omesia nundu no umeasia no ubaluka na komesia ande na kumesia twino ndungi lakini akenya nimekwenda andu mambiyo kwata aki na andu mone corruption leje Kenya ithela na andu mone akenya maitwiti wata Kenyans. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Serikali ya kaunti ya Masaku ni ambĩtie iseso ya kunena na yene nthi na kuikithia kufitukithwa kwa mabata kivathukanio makiuthukumie no kana mavaniwe nthini wa budget ya mwaka wa 2025 2026. Minister Muviani wa Kinandu kaunti-ini ino Onesmus Kuyu na ula watongwesya iseso yi kuya kathiani ni wa menda ene nthi kuendeea kuiva koti na nzia ila siikitwe ni serikali ya kaunti ya Masaku batewangangania ni kana kutethesya kuongela iwango sya ilovia ila ikolanaw'a kulika milatini kivathukanio na ingi kukuna livoti lamo na mobisa maukolania wa koti maithi uvathukanu na mitaratara ya kaunti ino. Boni mutesiani wafika kathiani na atumbanesia ile livoti. Na Onesmus mwene kana vaiseso na mwene na siokelo ya kusa maoni maene nthi toa maoni ala mosanite mwini wa nyanya mwaka muthelu ni wameukite kuikithwe mbewa ene nthi no kana maikithwe na kuvathiwa ilovia nthini wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Umuthi county government ya Machakos iletongwiwe ni Her Excellency the Governor wa Vinyandeti nitwambie public participation ya county fiscal strategy paper. No mundi twi sub county ya Kathiani pandu wetawe miline nienda kwasia kana budget making process ka budget usobya wa budget ni process twambie na CIDP ila ni mitalatala ya miaka 5 na kila mwaka nitwika annual development plan ila ni mitalatala ya mwaka umwe ila tumanasia na miaka 5 twekiye umundi twivanu ndu wa mutalatala wa mwaka umula twekiye mwai wa nana mwaka wa vitukie wa mwaka wa kiserikali wa 25-26 financial year ila twanengiwe mawoni ni mwene nthi na before tumekie mbesa kana twikie ceilings ya departments twiukite kuko confirm kuvalidate tumanekana mapata no mwasu nunu mapata masenza sia na ni unit twaminana na Kathiani na tiendete twithiuka sub counties cionthe tukamina wakana nekana twamina tuminane na ceilings ya department tumanekela cha ile odikwa kiwu kila cha ile odikwa department ile ingi ta education and the rest nekana iculminate into budget ya ila tukeka pronouncement by matuku 30 mwai wa 3 otoni wa watakana wasanyo ilovia kana koti kaunti ya Masaku na wendena kwamba takana kuongeleka na kichumelo na kutumia nzia ya matuku yase wasanyo wa koti kwezela mitandao ni kana nzia ya matuku ya wala ilovia itesa kwa ya mokone matesiwe nituonete kana ukolania ni wambatite na mwako wiwoka in particular pe mikakati wiki iye ila ni kundigitize sindu sionthe ya revenue na ukolania wako diwonde ila ni department ta lands ila ni building ila ni approval ya miako ikeka wa system ne ndikeka wanza professionals zito architects na engineers are their comfort ya sofa sio makaenda maka upload documents through citizen portal maka lead wa through an engagement ya system ikamanenga invoice na mwene ndi aimina kuiva na mbesa itona kuthia wajibika vai menda nende na mokuikithia kana ni matumia nzila selete kuiva ilovia sia koti laitethia sema ondone mama endeo na kukuna livoti kwa serikali ya kaunti ya Masaku ila mona maofisa maosonya wa koti maitumia nzita ilete kana sina useleke ondu mwana wanganganya ningukulia mwene ndi wa Masaku balawe aye kamine kuiva kodi nikana
aiva kodi gavana tonde kwika project ino nundu bate kodi bai project tweka nitu ngulia mwene ndia kethe muskali wa gavana nikana katonde kuiva mbesa bala sia ile kuivwa ndakaibe mbesa selesele na ndakanenge athukumi ma kaundi mbesa nisiyebwe kwa paybill na ile ingi yibwa kwa bank direct na ngukulia mwene nthi ila pe mundu ukwitia mbesa cash atonde utubikia nikana tutonde kwikata kumwosa nundu nituminie na kuamua kana mbesa sia mwene nthi nisiuke sia kaundiwe masipitali makunwenda wasiuswe twake kila kundu masakwe twika Singapore. Wengine wanena uthingilila kana utongoi wa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku ungwa gavana wa kaunti ino withitwe na umilo mwingi na kini kindu matesa ungamiana no nginya kindu chonthe kila meka makonya mwene nthi no kana vikithwe na maundu matena utheu. Nginabu mwene nthi wa Masaku ni wonete uthukumi wa gavana wa Vinya uthukumi wa straight uthukumi uteko na kona ni zindu cionanitie twithitwe twisiona ithiene andu makanenga na testimonials makeka documentary tikona na weni asia we governor ni wiyumite kuthukuma ene nthi ma Masaku nikana 2027 nikana ene ma Masaku makamutunga no uthukumi na chucho then ukisi in a month matatu twakwata milioni litatu nitubikie milioni 10 na kindu nundu meba through sako ndatikeni sitwe na matatu siana nini sitwe na miako ya nata nini sitwe na matuka mea nata nini sikila to expect in the next few months kwa sindu isu wende siasithi tuteja wethi twina budget deficits na ingona in the next 1 or so years nitwitha twamina nitu exploit potential ya Masaku nundu Masaku ikakwa niene timbesa sia national government ni sawa sioka nitutetha sia lakini tuna potential yuluni tuendelee na kuexploit. With responsibility comes accountability, and we must uphold the trust that our citizens are placed in us. The most effective way to foster trust and ensure the success of our development projects is through meaningful engagement with the people we serve. Kaunti na Masaku kathiane nyane twa boni Montesia. Twa Masaku ene nthi nimendeka kusakwa atongoi matonya kukitia utongoi musio ula utonya uthinikia mabata ma mwene nthi witano uone kuma kwi Professor Joseph Nzioki na ula ni musomi kuma Masinga vala waweta andu mamwika ni mailite kunengwa yanya ya kutongosya ainene achathini kila kimaetete vamwe amwitu ma ekanisa ya AIC kuma Masinga ombano ula watwa iwa kisioni cha kivingoni yata Nzioki ni waweta kana enende ni mailite ukwatwa mbau ni kana meyungamie na kwiyukilia ki ukwati kwisila mautu ika kivalukanio Beni Musau nilivota witu ayata na Masinga. Ainene ya umbanoni ula wimaetete vamwe amwaitu maikanisa ya AIC Professor Nzioki ni wameka ila enende ila mathi 11 kusakuwana maikitha sini Masaku atongo imatonya kukitea utongo imuseo wako thinikia mavata ala mekumbilite mwene nthi ithie tandu kila mukwenda ni ciana citu si college si university si kalota kwa tiwo kila tukwenda ni uiti museo andu amethe na health insurance nyene na health insurance ne wanai na le wichao sibitali tiwo lo kila ke utumanye nethwa na health insurance na thukumia mangai batendwa nayo ni chao chutongo imuthuku kila ke utuma mundu ethwa na kiwu kwake nomba unubingu ya shawa akathamba isathi imakitikite na kumaitu uyuma baba uyi isathi ima ukaute kiwu usuchutongo imuthuku. So what we want na kila tuenda quick ni kuimprove maisha mandu maisha ma mundu wise kwithia hii kenda nikana kala kenda usoma nika support waka soma kabikala pala kailite baikindu kia hivyo ta wina mwana no kwenda kisomo lakini bainzi osoma kindu chuli kithuku muno kanani wa wasia mundu no itwika wi wa utakitheka chako ikendo kaiti chao ukaitie mundu kana siana nini sia soma na kuima wea tiwo oingizi okieweta andu mamwika ni mailite kunengwa yanya ya kutongosya nthini wa nthino nikwitha mena vinya na mesilia ala mekwendeka nthini wa utongoi zamba ila ingi siende na uprepare mwana sio nundu wauni nikenda zitongozi itwike mangavana itwike ma president
daili kama ofisini zona enzo ni muga moza mundu ina miaka miongo mwanza kana miongo na mutu ayu zamwina mwikuna wya mwao ona uyo vo Profesa Nzioki ni waweta enendi ni mailita ukwatwa mbauni kana meyungamie na kwiyukilia kiukwati kwisila mautuika kivathukanio mavikie na kukwatelila misiyo ovamwe na kuendesya nthi ya Kenya nambe tutesite ku equip na tukaempower andu maitu mamuika onenu nurwandi ona mundu mukumu no kiasi chanda thukuma no andu anini probably ala twalazi yumarita ebyo tuke tumba na ithio nthe yathani ivetise isho shirika kusi athene kuitinda kuwitwa zindu tiwo nendu muitinda ushirika mupunditwe kuuga lakini ndiaona company imwe ya IC ya ushirika wa wanawake yendete kuuya ndu ikakwara mbeza ndiaona kana jibo kwa uni tukwenda onenu ta ushirika wa wanawake undu mwathima pastor ba ona kwanuke ni mwathime tiweme iyo mukauwe tiwo yes mukwate maama ta mukomboethie mwete thembo kanisani na kilungu che 10 mapastor malume vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumava kauntini ya Masako nye nitawa Ben Musau Livoti ya Musau yeturomandeni wa odhi umwe mukuvi utomani umwe Mutongo TV Erastus Nzioka usu ukwatie ajali niwe walikile sosioni au ma aye Nzioka editwe wa kepsha na ke sosioni akwatie ngaleko ya nat ube kepsha na be nat aindi akasioka ingia akasia kwa pole sana kwa family ngai amunenge moka wake na siana vinya. It's very painful kwa family, poleni sana. Ni AC from Mombasa Changamwe na ende mautumani mbeange na wakatuma ile itatu ukenda imwitano na ambayo tumani mukuve ambia na ndeto Mutongo TV na metandao ni itu ya mekumo kanilie yonde nengwa siokele na mauvombe yake tukadibasa. Messi yenda kululumirwa kaunti ya Kitui yatongwete kwa siku cia kawa mevaiva mpya Kenya uchumi na nusu kisomo nacho kisa 14 mayanga murete Mutongo uyenda kavilo huko 2027 ni Mungu na wananchi avai maundwa meenda kunena niwa hivi ndaila tinayo no lazima bethe bena uwe marriage it's how you make it Mutongo witu wina makulio maingi na wae mose ugwa na kushindukiliwa wametoke faile za ngwatanio nzio muno katikati wa mwalimu na mushei nindini wa kilungu chatu nenanie kila wakeli kwambia saili na miongo ina siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wina kwa Veronica Siongua Willy tene mwaka mweu ukanasia na maundu meu na mibango mieu Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongo etie ngalikone ya umiloni wa sua nthi ya Kenya na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kivathukanio kutangasithia biasala sio kwambe ya mwayu wa Januari tangasithia biasala waku na itu kila muthenya wiki na mwai kwatho wa museo view na uisonja biasala waku kiwango kingi nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ vamwe mwaka uu wa mawathimo. Kalibu tuendeye nitwamina cia masaku kona cia Kitui akanatwa kona cia makwene kaitu thikitui alimu mama skulu kauta kuma isione cia mwinge kauntini ya Kitui nimethiwe maivunde cia ciana vata wa kusovea mang'oi kwisila ilavu ila cia uvetwe cia Danke Care Clubs palasi ana hii si uvunde ya vata wa kusovea mang'oi tanzie mwe ya kuekelia mang'oi na alama tethe cia kuthukuma mawia mainge mesiene maina thela alimu maine na kavindani kala meivikite skulu ni wa musingi wa mwingi isesoni ya kutania kusovea mang'oi ni mawetie kana kielelo cho
kusomethia ciana ni kwithiwa nicio ituma wa mbosini na mang'oi ingi mayongela kana ciana ino isomethie acia imo fata wa kusovia mang'oi Lina Musangi tunenge ingi wa kwa withiana. Ni sesoele kwetu mbauni kundite ya kiserikali ya Caritas ungua kanisa wa Catholic wa diocese ya Kitwinze ni wa muradi wa kusuvia mang'oi kana mtunze punda daima vala kwena na ofisao mumovea ni uwetie vena vata munene wa kusuvia mang'oi na muno evinda ni ye kwithitwe na sieko mbingi cia uthinzi wa mang'oi. Kwena event ile ba mwingi primary ila tumeta the Donkey Welfare Fund na suo tuisherekea mang'oi na tuisoma pamwe tumetie ciana kivathukanyo kwa mwingi west mwingi central na mwingi north na kana withe ni cia soma maundu ma mang'oi na ni cia mana kusovia mang'oi muno na ni ngutungia mwalimu wa skulu muvea nondu wa kutoa host ni kana withe ni twasoma pamwe yulu wa maundu ma kusovia mang'oi nenda kuthuthia mwaitu na ala onthe matumia mang'oi kana withe masovia mang'oi mo nondu ni tukuona icio citu nthini wa Kitui na muno muno ba mwingi be mwingi muno wa Kigu na mang'oi ni ciumbe cibata muno nthini wa mwingi kana masovia mang'oi mo nondu mang'oi ni magwete kuya na kuthinzwa kuithakani na ndo ona kunengwa na masia mang'oi mataisa na masia mang'oi muno tudile na ciana cia skulu ciana cia primary school nigetha imenye kusovia mang'oi ni kwitha ciana mbingi ni cio ithukumana mang'oi kula mucii na number 2 ciana mbingi no itonya kuelecia aciai mauseo ma kusovia mang'oi nigetha mang'oi mese kututee ciana vamwe one cie joy kwitha ni cia DCC na kuona some sort of competition kitha ni masina na kidogo to instill the discipline in the children na bado tuwe masomi rangia muno maundu mengi zaidi kuhusu usomi wa mang'oi matuteza alimuna moni meweta mang'oi masovewa jawi kuendea na utethesia mwitu isioni cia ndwani acting the society nyundu one latu kusovia mang'oi maito metha mena afya nzeo misiga sana sana itegemea mang'oi as their source of income nimetha mena advantage ni kwitha mang'oi acio mathukumane saa na makimayete mbesa. Number 2 it also helps in the society no dukane kamenya kusovia ing'oi yeda up to all animals nikamenya kusovia nyamu cionze ila siva la musi na kaikite kiakianesa ilavu isa usovia mang'oi ni sithitwe ciukwatwa mbauni kundi ya Caritas ungua muradi uo usovia mang'oi na vala alimu masiana imeweta ciana ciavuniswa usovia mang'oi ikasovia ona indo ila ingi maanake tunaona sana sana punda has been neglected for a long time imekuwa haitunzwi imekuwa haipewi dawa imekuwa na vitu nyingi sana na wakati tutaanza kutunza punda hata their rate of multiplication zitaanza kuzaana vizuri maana punda ako na afya kama wale wanyama wengine wanazaana na wakiwa na afya wakufi pia so kumava skulu ni wa musingi wa mwingi kaunti na Kitwingo report ya Vlingo wa Mauvo ni Lina Musangi. Haya madamu mote thukomana kibawe twa wini ndunge wa graphics ya sema ng'oi wa masobe wa mebata muno tuma kwa Lina tuthi kwa Angelina hatalimbe wa ngilimona maana thantha tu ni mavikie kaunti ya Mombasa kiokoni cha umundi kwisira meli ile na ila ivikie ndene wa kisukio cha meli cha Kenya Ports Authority KPA undu ula wawe twa kwithiwa overnight kuokeliana kwa ile sekta ya utalii. Muungami munene wa KPA Captain William Ruto ni wawetakana kuoka kwa atalii osangi twe vanene ni uthukumi mwailu wa muvea uu ovamona muguo vanthi ya Kenya atalii mavaniwe kutambuka isione kipathukanyo cia kiutalii vanthi itu ya Kenya. Angelina Muse no Kolibot. Meli ile na ile sigwita atalimbe wangiliumwa na maana thanza tu ni vikienthi no Kenya Ports Authority kiokoni cha umundi na vala uni uvucho munene kwi sekta ya utalii. For cruise ships to come into this country, it says a lot for the country because it confirms that as a country we support tourism, the excursions that the tourists have taken. It is also as a country that is also supporting, providing security, and when we have peace in the country, this is what you always expect. And as I say, it is a history in this port today because normally we always receive maybe one ship,
at a time. But today we are lucky enough to have received 2 ships, and it is the start of the season for cruise tourism. Muungami munene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto ni wawetakana chumwane chukitani makwitho maye kwatia kuvokea meli ingi ikuite atalimbe wa angili ile. Next week, the ship which is at berth number 1 will be here for 6 days. And you can imagine with 800 passengers, how much it will be left in this country and the port of Mombasa and the county of Mombasa. Immediately after that ship leaves, there will be a bigger ship that will be arriving with 2,000 passengers. It's one of the biggest passenger ships in the world, which will also be visiting our ports. And we will be greatly honored as a port and also as a country and as a county also to receive those passengers. It's always nice to come back here because this is the gateway for all the beautiful safaris that all the guests are participating in. So today we have more or less everyone heading for some of your national parks to look at the wildlife, etc. And I don't think there are that many left here in Mombasa town, as a matter of fact. But it's a beautiful town. It's always nice to be back. So thank you for the nice welcome. Yu atali amethiwa maitambuka isioni kivathukanyo cia kiutalii kwitanthia na kwilula nyamo cia kithekani kwa mithenya thanthatu na ila meli imwe na ila yina atalimbe wa maana nyanya ikwithwa nthini wa port ya Mombasa. Muvia u uyumbula kanayu nukuendea kwikia malonyo me mwanya kwa ile utalii kwisila meline. In terms of Mombasa being a port of call that attracts so many tourists, and especially because it connects tourists to their dream of the authentic safari that Kenya offers. We have today tourists who have gone to the Tsavo National Park, Amboseli National Park, and exciting also to have some of them going to Vipingo to play golf. So we look forward to more endorsements about having more ship dock here. We know that this is money that remains with the community in terms of their spend when they come in. So as KPA, we continue marketing cruise tourism for our port and for the country, because without marketing this port, we will not be able to receive these vessels. We are also investing in infrastructure. We have a cruise terminal at berth number 1 that is able to handle all those passengers. And for this ship that we have been able to dock here, we want to appreciate all the government agencies that have been able to clear the ship, to clear especially the migration, to be able to clear the passengers, to be able to undertake the excursions. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tusonga na mbele munini wa President Kithure Kindiki ni wa ikithisia Kenya kana serikali ikithitoni cha kuikilia sekta ya uiti yena tambaika kumana na itambia ya nthi ya Amerika kuvetanga utethio wa maundu ma uiti kwinthi kivathukanio yivo Kenya ainenia ikomanoni ya kunena nisia yulu wa kwaile uiti kwa onthe kana UHC Kindiki ingine waombola kana kufikia OU a Kenya milioni 19.5 nimeyandikithĩtie na wathani umwe wa uiti wa SHA. As you're aware, the health sector, part of the health sector is financed by development partners. Some of the development partners have made certain policy changes recently. I just want to assure the nation that we remain focused to make sure that any policy decisions by our development partners does not affect the delivery of healthcare services to the people of Kenya. Health is one of the most important interventions that this administration is focused in delivering. The manifesto of Kenya Kwanza places health as one of the pillars for the delivery of services to the people of Kenya. Many countries around the world have struggled with providing universal health care for its people. It is not an easy job. Providing universal health coverage is a complex, expensive, and I dare say politically risky enterprise because of the requirements that go with its delivery. However, this administration is committed in partnership
with the county governments to deliver universal health coverage for the people of Kenya. In terms of registration, we seem to be making good progress. 19.5 million Kenyans are already enrolled. However, the situation as it is to firm up on the contributions. And as many of us are aware that at the moment we need to do some work to make sure that as many people as possible who have registered are making contributions. To facilities that na twelika mutongo yi mathaoni ni kana tanzia imwe ya kwa ile kikosi cho kilavu cha ligi va Kenya FKF Bandari ni cha umilia athauki ana eu na ala mathoiwe kwa kimanza cha shilingi milioni ile mbesa cia Kenya ana aani vamwe na muvungi wa ambao kana striker John Mark Makwata kuma kilavu ni cha Coastal Union nthi ya Tanzania defender Dennis Ng'ang'a wa Zanaco FC ya Zambia midfielder Clifford Houma wa Nairobi City Stars na striker Ali Alafu wa NSL kuma nthi ya Congo kavitani kauna cho kilavu Okicha Bandari cha akaka na Bandari Queens ni kithoie athauki atatu. Tumia takribani milioni 2 kuleta wachezaji wote hapa. Tumemwachilia Ali Said na ndio tukaleta wachezaji wengine. Na wengine pia mikataba iko karibu kuisha, so tuko bado katika mazungumzo. Mnavyojua ili dirisha la usajili bado liko wazi mpaka tarehe 28 mwezi huu. So tunaendelea na tuna imani vile timu ambavyo tumeiweka sasa hizi tutaweza kufanya katika malengo yaliyobakia. With the add up kwa team, I think tutapush venye inawezekana at least this season Bandari ibebe ligi. Kwa team tutachangia, hawako position mbaya, but for this season tutachangia sana na experience kwanza. Ndio tumewajoin kwa training, tumeona wengi wao pia ni wadogo, kuna vitu kadhaa hawajazoea. So tutawasaidia na experience na mimi pia kama striker. Tuwa help hapo hivyo mbele vile tunaweza na at least inshallah tutoke hata na silverware. I believe with my experience I add something valuable kwa team na the end of the season we all try to achieve something great. Na nimefurahi kujiunga na Bandari, timu kubwa, na natumaini kwamba nitapea na best result na tutapanda premier. Mimi kwa kweli na feel mzuri sana. Hiyo ni hatua moja kubwa, Mungu amenijalia nimetimiza malengo yangu. Ni kitu chenye nilikuwa ninakitafuta sana, kucheza premier, na nashukuru nimefaulu. Nimefurahia sana kujiunga na Bandari na niko ready kupeleka team Premier League.